Chibaile, Pumpui pawp, real pawp le Chawkawng pawp, gastrointestinal perforation. Chawkawng kan ti hian chodot, Pumpui, real te le real pui zong zong a huam veka, a khoi lai po hi a pawp theia. A pawp na lai a zirin a hming kan soi hranga, Pumpui pawp emo, real pawp emo ti in kan soi hrang mai thin. Chawkawng pawp hi ana em a harsat na dang dang thlen thein zaivat angai thin ani. Pawp alo om chuan Pumpui emo, real te emo, real pui emo a natna hrik om kha pum chung hmun danga lo chuakin. Natna hrik chu alo in thla punga pum tuam tu banga natna peritonitis nunna atana lo om tak a thlen thei ani. A chan om thei te real in her, real phirna, cancer, real pui natna hrang hrang, Pumpui pan, real a thisen kal thalo. Mi talung te om, mit na le in hliam na chi hrang hrang. Alan chua dan, pum na lutuk le khoi zonga na, Pumpui le real te popa chuan ana hi alo na thut thina. Real pui pawp ani chuan zoi zoi in ana a ana reng thin. Ana hi chet le puma del tu a omin a zuala, mutin a zia om. Pum martung khosik le khur, luak chuak le luak a om thei. Pum tuam tu banga natna a om chuan chaw ngoi ngoi, ek chuak lo emo, e thei lo emo. Thok rang, lungphu rang, luhai, alo na sat viau chuan khosik le hriat na chiang lo a om thei. A en kol dan, heng natna nei te hi zai ngal an ngai thina, a pawp lai ti phuin siam that ngai lai te ti that ani thina. Real pawp then khata chuan hun engemaw chen atan an puma ek na siam te po angai thei. Damdawi antibiotic le thisen chopek an ngai thin bawk. Zela health Mizo min lo thlir saka wangin kan lawme, like, comment, share le subscribe te min lo ti sak ve don nia.